تماشاوان هیجا شواب خیر روجا جواکی دست بکر پشتی هفتیه کردن برنامه مجارا حول ام دخوازن آماده کارین قانون اساسی خبر بدن جبو ترکیه مسئله یک مهمه بلی دم بدم اف مسئله اف مثلا قانون اساسی تی روجوی پشتی دمکی تی خبردان وککو جروجوی دکوه لی ام دخوازن وی مسئله دائما د روجوی ده بهیلن لورا گر ام سر وی مسئله خبر بدن و درaya geçti de kamuoyu de bici bikin de siyaset medar u rayedarcı servi mesele xabateke zedetir balkeş bikin lewra ev meseleke giringe bu Türkiye mühimme lewra Türkiye sala 2022 de jî bi kanuna esasiya ji taraf 5 generala 5 kesayetin bi derbeya leşkeri hatine idareş telefon ve hatiye amade kirin ve kanuna esası de idare kirin Türkiye dixwaze ve kanuna esası biguherine lebeli ev mesele daima dve malzeme jibo siyaseti belki kes serve mesele yanji partiyin kutin iktidare ve mesele ve avayeki nasekinin yanji روزانه و مسئله تینن روزه دوراجی تجبیرا کردن ام دخوازن و مسئله روزه ده بهیلن دوراجی راستی روزه و ترکیه ده مثلا کرونا ویروس یعنی کووید-19 جیخو جاره کردن گرت افجارا سیایه جبو ترکیه تابلویک و فلاکت درت راستی لورا روزه سریا 40,000 ده واقعاتین میدانه چه دبن و نزدیک 10,000 جی نخوش چیدبن هر روز دوان روزی داویه ده گلو تدبیرین کتین استندن نبسن یعنی دماغو تدبیر هنه کنگرین پارتیا میتینگین وک نوروزه یعنی وها هنک جوین تینکرن او تدبیر دوان جوین ادش خو نایم بجی و دو وان تابلو یانداجی ایرو رقمین کو ام تلفظ دکن رقمین حقیقتا مرد ترسینه ev mesele jî rojava medeye lihêlekî jî em ê aşiyê mesela aşiyê xeber bidin ew jî dewletên ku xwe digihînin aşiyê û bi vê dixwazin pêş li nexweşînê bigirin hene dewletên ku nikarin xwe bigihînin aşiyê ew jî hene li ser vê jî idareya ku Dünya Sağlık Örgütü ku jêra dibêjin derheqê vê meselê de jî hinek beyanatên felaketê de ger wiha derbas bibe ji xwe ev nexweşîn pêş lê nayê girtin lewra awayekî adilane divê ev aşî li dünyayê bêbela kirin. Dawî jî temaşevanên hêja zilma Çînê li hember Türkistana Rojhilat divan demê dawiyê de careke din di rojevê de ye. Mêvanê me stüdyoyê nivîskar û lêkolîner Eyüp Hankaya xêratin mamoste serçavara. Xêra xwedê li we, xwedê ji we razî be, hazir nazira. Selam hürmetê xwe dişîn. Aleyküm selam. û di ser Skype'ê de jî birayê Seyfeddîn Gündüz em wî dibînin. Hûn jî bixêratin birayê Seyfeddîn. Xêra xwedê me be, xwedê ji we radî we û ji birayê Eyüpê jî esravê xwe jê dişînim. Hürmet. Aleyküm selam serçavara. Mamoste ji bo Türkiye mesela kanuna esası ehemmiyeta o çiye yani min wiha ji bo Türkiye pir mühime da naskirin min behsa kanuna esasıya heşteyî kir lê belê ez divê hûnê ji min çêtir vê meselê bidin fehm kirin ehemmiyeta wê ji bo Türkiye kerem kir. Xwedê zane cirkî ku Cumhuriyeta Türkiye çêbûye yanî piştî ku Osmanlî bû Türkiye Cumhuriyetî kanûnekî esas çêbû. Ew jî kanûnê sala 1921 ji wê vir da kanûn nenin. Hûnê bê çima? Çünkü kanûnê esasî gava ku çêbe baxusus gere çand û baveriya insana bê dîqet kirin. Çünkü her du alî jî ji xwe normê hazir di nava milletê da hene yanî. Belê. İca gava ku xêr û guneh, başî û xerabî û helal û heram
اوان قورام هانیکا اگر که قانون دا جی نگرن و الگورانا وان ارچه چه نبه بوان قانون ممکن نه حضور ببینه معلوم او قانون اساسی که ده 21 دا چه بو او یا 23 ماده بون وان 23 ماده خوازی که آنها تمام قانون را کرنه و هماوی بانیا جی خم او انسان بغیرت و او مرسا اول که رحی زافر چناقل بوان رابون و حقیقتا دبر وی ملت راجی مجادله غریب دابون انسان مزن بون و وی قانونش دل جان چه کربون فقط نیار وی مملکتی هان ایدر و ای هندر وی تحمل نکن آنجا 2 سال هات اداره کرن و پشتی ویجی مجلس بغیر قانونی هات فسخ کرنی یعنی فسخ مجلسی بخو نه قانونیه یعنی مرقبال مدعی مزد که چغلنک زی الوی داری تنیه و رابون ایجا مجلس جب داخستن جنو دا ایجا الگور کیف آخوه ایجا اوان ملت وکیلی کتپای هاتن هندی وانا نه ملت وکیلی ملتی بون وانا وکیلی که مزنی پارتی هاتن نقاندن بله هاتن نقاندن یعنی برا فلان کس بر گور کیف همه یعنی انسان برا نبچون و ایجا رابون اوی قانونش هف داخستن ایجا قانونک نو درخستن و اورویه یعنی وی مملکتی دا تو حضور نایدیتنی چونکه اوانا وجدان و مرحمت آوان و علم و قابلیت آوان کافی ندهاد جبونا که قانونکی برادر خن جبونا حضور آفی ملتی و انجرابون ایجاج در ودا قانون قوپیا کرن یعنی هر وکی فرانسا هانینو آلمان هانینو و ایتالیا هانینو اسویسرا هانینو ایده تدی یعنی تبینی پاس روویل شرکی یعنی ممکن نه دوی پاسی دا تحملو که اوی مینا شیخ سعید افندی وان خودی جوانازی به وانا جل قاشی و ظلمهان سری خورا کرنگو یعنی نممکن امی خودی نناسی قبول کن یعنی خبردان همه نه اوغابون اورویا دولت و ملت دکرنا که او کاوان نابه یک یعنی نیتوان نابه یک دائم افرا مجادلت کن امیل وی بیلن فقط ایرو اگر قانون کی نو چه بخیر هون بعثا قانون 1908 يجي بكن بله بله اسمه كان بعثا ويجي بكن لو اي يعني ام بعثا 21 24 كن لي او ايرو ند ام بيجن د اداره ده ناين استعمال كرن لي بله هشتي نهام بيتين اداره كرن تبي تين اداره كرن يالز هشتي جي دوام 24 يعني دوام 24 çünkü yuvan insanı kovi kanuni درخصن وانا شو چلکی وی قانونی بنیانی دولت کوانا مزن کربول گوران فکرکی کویناد بیشن مقصد ریچا کوات هترودای پیشیامه که وسا بیان کردن و وانا شو یعنی امریکا ریوی ویریبول گورانی که فقط قانون کی درخستن و قانون هانش یعنی هینکی حقا مرد به قدده مرد تا کدی سه پاراراوی دا آنجا خاطر یعنی ایجا حقی قدده مرد سا قدکه یعنی و جالی کی داجی معلوم یعنی مرا مزد کل مثلا کرده دستنه که اساس فی قانون 82 مثلا خبردارم کرمانجی ویله یاساق کرد نزانم قسمه که بلکی وان گنجان زانم بن کرمانجی خبردان یاساق دو وقت ازال دا وی قانون رابو چی بو قانون ممسا؟ یعنی کرمانجی یاساق تو خبر بدی جزات خو یعنی حتی مرکز دیار بکری مشهوره داره فرید بیالا به ترکی دن آنا بده بله یا یک دویت هم ترکی خبر بنا قادش ترکی خبر لو دویت هم کرمانجی خبر ناد بیم کرمانجی خبر ندم گفت ترکی دنان آبده یعنی بله یعنی اقاساتش کی چوت بون ایجا طبی بیگاوی پر انسانش بر کل گنداد جین تاثیر او زیده نداد حس کرنی ایجا وی قبعت هانه یعنی دو وقت ازال دوی قانون راکن ای بسری ای بی یعنی چوت بیم کرمانجی خبردان یاساق یعنی اقاساتش کی ترس بون ایجا tabii Avro'ya diğernu dezeverin yani vardavı da pansuman diken maddeyi de geçtiken tişki safi nabe çünkü ev madde ki esas huzura millet dravinin çar madde avul jber ki de kesin kar alaka vana bu kes sıkıntı ve deri daya çünkü de deri da malum çıtune yani mesela Atatürk milletçiliği falan ve deri daya İbrahim'in yani kavdre ve ode و دبی در وی و ده در نکوات چیت کی بکه دهندره وی و ده داجی از حضوری نابینم
yani ev çar made minak merubke nava çar divara gava wan çar mada eğer kuyani millete jüve xlas neki meclis jüve xlas nebe rahi millete rahi meclisi azad nabe و yani ve gavi parlamento nikare kanuneki olsa bici gerçekten mesela bir huzura millet yetişiyorsa der ne mümkün yani çünkü layıklık car ki musibete ki mezne çünkü gava ku dibe layıklık car ki hukuki İslami naikabul kırni. Ana mesela ki insana her direktörsanede bir şeriat falan şeriat tamam başlayıcı da emri hukuki İslami. Daha millet renas bike. Çünkü gavut bir şeriat insan zavrivat kadı bir acaba viyatçıya. Birayim şeriat hukuki İslamiye. İca layıklık zi maalesef hukuki İslami kabul nake. Tamam işte hoş ve adaleti huzuriyet hukuki İslami de Xuda subhanahu ve taala ve redaya vermez ve kuamsar riya ardı ve insana bijin. Ev layıklık madası ve derde ve sıkıntıya derdhe. Lisa duan çar habi avulda mesela zamanı fermi Türkiye kurmacı lisa yani bu astaki dövdacı xanagre yani çünkü madde dövderde ve zaman sadece resmi Türkiye. İbrahim Türkiye ve elhamdülillah şahab kurdi da hafın و insanı me godari dikin em zamanı hep faham dikin و aynı zamanda vazife xabjîtin kaçma eviyatı bu hava ki resmi kanunda cina diye ki em daha rahattır bin yani vek defakto em van işat kin ama van mücadele edin fakat kanuni aslı cimetine yani. Mamosta serve mesele da yani mesela zaman da Türkiye nhaji yani zihniyete ku iro hakime li Türkiye az tenene ku iktidarı dıxım hedefi zihniyete ku hakime de devlete de sıkastıkım. Yani reaksiyonu o tırseke ve haj Kürdi dikin tedneri de alanu o qade bala frada uçağa da teyaran da jibo kesen ku turistin diçinten de seriya penci da zamana dueder henek embejin nivisa dinivsinin jibo turist je faham bikin zamanı xo Kürdi de nanivsinin yani ju Türkiye ve Arabi bigre edi henek zamanı kana belki he nu faham dikin belki Kürdi de nanivsinin jarnat nehri tabela ki reklam ko şuara daniye esnafeki servede ya Arabki ve ya Kürdi ve jweder dest be ev ırkşitiye dikin. Le İngilizi ve Alman ve Fransi ve perspektifine yani evya dve da zihniyeteki şu perspektif heyeti da. Beli. Rastvi yani esas tedik de marşa azadi da dve korkmasın ve dest betke ya. Yo hinki zahinen işte tersin. Ya birayim ve tersin babina aliki yani bir memleketi 83 milyon insaniye yani ne birayek ne bece efendim ez Türk'üm, ez Kürd'üm, ez zanım Arab'ım. Hem de vatandaşım hem velatine o hakkım heye ki hem servi ahi azad bijin yani. İca jiber hinki yani via gerekse de nişandan efendim zamana kino der ke ve evin zam şevda ke falan bir var. Evan insan ki o da fikrin bana esas privici muhacirin usa o evliya o muantınaya yani evdirsin ve kıymet tevdirsin. İbrahim'in yani emeçma şevda bu kevin. Yani pır devlet hemen bitse zamana ezer kişi bir konferansa İslami Endonezya diplomatek derket kursi قد مملكتي من السياسات زمان تينا خبردانه وحياتي وصاب شكله كي خوش دمشق. بله. يعني مقار هذا فيها درسين ده تركيا يعني. بري أنا از هاتم تلفزيوني عربي دا من راديو جهداري ذكر بحسب بوسنا هرسكيد كه دويدر دوي بوشناقشا سربشا و أرناوutشا زماني فرمينه. بله. يعني dünya yani pre devleta ev وهاي. اوز دولت zarar ki nagevan yani millet evanji devlet evanji zarar ki nagrej ve lebele zihniyeta Türkiye ve haye em keke seyfedin ve garın براستی بحثا قانون اساسی که موها قسمه کی سر زمان خبر دا ما مستعیب هان قاید است مجاره بروی در افجی تشتک بالکشش بومه لی گوتنه که ما مستعیب هان قایا بالکش اف بوج بومن دوی
دنوا ملتی ده شخوا نورمین حاضر هنه یین کو ج اولی ج دینی تین و ج کلتور و چانده تین یعنی ج ام بیشن گلنکا وی ملتی تین ماموست قانون اساسی دیروکا ترکیه ده خیری 1921 وکی دن چه هاتنه حاضر کرن چه پینلی هاتنه کرن جه حقیقت لوی ملت رونه نشتیه ایجا منها بعثا قانون اساسیه کن نودکن اف 4 ماده اولن و هنک ماده دنجی دناف ده و هاد خوازن محافظه بکن ده سر وی شابلون کی تابلو کی درخن راسته ون چه هادن هیرن لوی مسئله بسم الله الرحمن الرحیم براستی جبو خطه که گلیمه قانون اساسی چیه فهم بکن مقاره که تبیب سکنن قانون اساسی ام ببجن ایرول ترکیه ترکن عربن کرمانجن چرکزن و وکی وانی دنی علوی بن اوانه وی روشن بیده وان عالمی وان روسپی وان اوی ورن جمع هفدو وی جفدور بجن که دبی ولاتی هانده امی نها به حیاتکی بدومینن جبو خاطر که زاروکی ما خورتی ما به هف نکردن تجارت ما به درستی چه به ایشی ما کاری ما به درستی چه به کامی دنا خود پیمان چکن دنا به پیمان قانون اساسی یعنی عرب کرمانج ترک فارس چه به یعنی ایک وی ولاتی جان خود دومینه وقتی که عمل به قانون اساسی یک نهال سر محکمه خود دومینه ام بالا خود نه لسر وی باندورا کرمانجا هیه نه عرب هیه نه چرکز هیه ات کسی تنید هنک انسانی سرلشکر دنا پدا کن بونه کوان انسانا نها حاطن محاکمه کردن و جزا لوان حاطی داین یعنی گوتی بچشتک و فعلک وکریه یعنی و خطا کریه و yanlış کریه قصوری و مزن تو جزا اجدا نمون وان سرلشکرا هنک حکم داینه دوی حکمتا تعدی لبی ملتی هان تکرد یعنی بالا خودنی تبی که کرمانجی گوتنا و خبردنا و قداخی یعنی وی چاقی تابل عربی در اوجی قداخی یعنی پر تشتی که وی ملتی لسر وی عردهان جیانه خود دومینن پر تشتی وان قداخی جبو چه جبو که وان انسانا پیبا وان دوی قانون اساسی درباس نبیه یعنی عالم و روشنبیر ما ای کرمانجا روسپیه ما سروکه ما نهاتنا لوی مجلسی رونانشنه نگوتنا قانون اساسی برا بیرنگی به بنیرن وقتی که باندورا عالم ما ای کرمانجا لسر وی قانون اساسی هبیا وی زمان ای فرمی یک کرمانجی هبیا وی زمان پروردگی یک کرمانجی هبیا یعنی وی داروکه ما بکردی درس آقا وی بخوندنا گر ببونا پارێزەر گەر ببوونە دۆکتۆر گەر ببوونە ئەندازیار هەر بچ بووسە گەر ببن مامۆستە ئەوێ bi zimanê xwe ê zikmakî yê Kurdî ew ê bixwendana binêrin li Kurdistana Iraqê mekteb li wê derê bi Kurdî tê gotin yanî zarokê wan li wê derê bi Kurdî dielîmin û ev dilerin mektebê ê Kurdistana Iraqê yek li Duhok heye yek li Hewlêr heye Silêman heye wana diplomayın Avrupa derbas dibir. Yani Avrupa diplomayın kabul dike o lüve derek karın xabatê li ser ilmê bikin. Ama em bala xwe didinê mektebe ê Türkiye di Avrupa'da di nav 500 hevî naviyan ya yek heye ya du doyek. Yani ji bo xatirê ku divê qanûna esasî de çepî heye, xeletî heye vê milletê han bi zimanê xwe nikare ilmê bielme چه که هشیوان وقت دجی خود استعمال ناکه دجی خود خباتی ناکه جبو چه که تعداد سوان تکرم یعنی یک انسان کی از وی مناقه باشم از وی مثلا مجراقه نویسکاره که کمالی سبو چند سال بری در تلویزیون گوته گوادرو که چون انگلتره گلوه جواب توپانتی که محبو گو من انگلتره ظلامه که دیده که اصلی خوش ترکیه بو گومجی جبو خاطر که ام هفته بپرسن اشته بزمانی خو چاوانی باشی مرحله هفته پرسی گو از پلیس کی لویده هجمه گو بیکندی لویدری به ترکیه خبردان قدخیه الرجال که منو به انگلیسی خبردار من وی نویسکارا یکی کمالیسته وی گوته گو موی چاقه فهم کرد که کرمانج لبرش خواهد تعدید بیدر یعنی برابان انسانی ایک وجدانی وان هیه
وان انسان ایک مرحمت دلوان هیه براویا باش بین بکن کو یک انسان کی جبو خاطر که بزمانه خاطر خبردان تعدیلات کرن و دوباره دی پایان اشتده هیه اویا جوان قبحته یعنی گرک وان انسان خودی اجدان جکرمانجا بهتر دنگی خواب بلند بکن بجن وان انسان وانا انسانن و حوجه پی وی دی کو وان انسان بزمانه خو ازدماکی هم پرورده بکن و هم جی بزمانه خو فرمی کارم ایشی خو بکن منره اویا قبحتک بزره یاد دویا ایرو دبن کی زمانه فرمی ترکیه یک تنه جی پی دبه کو چبه و ترکیه جهده حل وشه yani لوگورک فکر رمانک او دبیجن حیات قافه خود تشتک او دبیجن که زمانی زمانه کردی به فرمی و sanki Türkiye دو شقه به دو شقه یا پیوکی چوته منره لچینه 51 زمانه ای فرمی هی لچینه لهندستان 37 حب هي لإيطاليا 11 حب هي لإسرائيل 4 حب هي لقناة هكذا يعني لبر دولتي أوروبا 2 حب 3 حب زمانية وان إيه فرمي هي وتدبجي جهده هالنواشية بالا خو بدني إيرو تشين أم دبيدن بينجو يك حب زمانية وان إيه فرمي هي أما السر يعدو حكمة شخص قوتية وانا دنا فدي يكيتي تشكر هبدو أكناكل يعني ایک یک اویا زمانی وی و او که او نکا به زمانه خبر بده او نکا به زمانه خو بنفسینا او نکا به زمانه دتو خو بچه و تشت الجمع نفس كده كده بو خاطر نفس كده ك دناب قال له ودا ايديت وان شي دبه يعني دبه ك از كلام زمانه خو مكتب يبخينم و از كلام زمانه خو نامه کی جتر لشکری خو بشینم اویا چه دک ملته و درا به کیف خوش دبه الى ام بين سر مجرى يا لايقلقي ايدو چهار ماده اول یانجم بحث اوید کن اره چهار ماده اول بالا خو بده لپر دولت اوروپا مجارا لایقلق د قانون اساسی در باسنا بیاور در باسنا به مدر امریکا وقتی که سروکی وان تسر وظیفه به انجیل صندوق انجیل صندوق اوروپا جی پر دولت کنه ایتالیا جی وای وقت دیجی اما ابدنرن لویدر لایقلق تنهی یا جی لویدر لایقلق کیماسی هی نیوی هی وقت نیوی تنه تشتک وها چکنه لیل ترکیه ابدنرن وک شورکی توش لسر ملت لایقلق به هاوی یعنی وقتی که هنک انسان جی کیفا خواه جی گناه خواه دکوین تنگاسیه آده بی لایقلق جدست چو لسر انسان باورمند تعدیل وان دکن سری وان دفرینن منا ایرو جبو خاطر که لایقلق دست چوب و پیوا چند حف داربل سر ملتان چه کرن چند حف انسان هاتن کشتن اگر جبو چه جبو خاطر کیفا هنک انسان لایقلق نرابه ما گوتبو چه قانون اساسی چیه قانون اساسی کوه ملت اد ویج ولات هاند جیانا خود دومینه کو گش پنجم هفدو دناف هفده لهف بکن دبرده لهفکر تنیه یعنی جبو چه ام دبیرا 4 ماده به نخاندن çünkü ev 4 madde ova madde deneci 5 hafta leşker ki suçtarın hüküm levanatiye ko bana kabhat करने bana تعديل millet करने millet kuştunu millet idam करने ban 5 hafta leşker ko tabii ki döve hükmü khoda mahkum bunu ceza xarne ama emdinlerin yani ev devlet işte acebe vak devleta yani vak naha ser mesela ya fetoyi ilo debe feto terörü ama hükmü FETÖ iyo للدولة تشيكري حكمي قشت بردوامه. بله يعني تشكي عجب هي. تمام. يعني أمخاضر ملتي ما بقانون أساسي شبكي وخش في مثلا. يعني دبي بنجح بسالش كر قانون سوجك قبحتك برمزن كرنا جبوا خاطرك بقبحتك كنا مع إيدام دايوان عمر بو جزاء دايوان أما دبي حكمي واجب كسب برا ننرخينه. Yani evet işte vak işe Süper garibi nasıl? Bir FETÖ jiu hayır. FETÖ demek ki FETÖ terör tebekesi ama iyo amdenlerin van ek FETÖ mütesebi van ger hakim ben ger dozger ben ger polis ben lesenek insani bavarmen hüküm danine o ve hükümden domine. Tamam ev hat fahmi Ray Seyfeddin ev hat fahmi ko ev kanuna esası nel gormeye yani ve kanuna esası ev devlet به آوایی که صلاحیتی به پیش و ناچوه دائما اف گنگشی دولت سروی عرضه دوی هبه او چه خباتین لسر قانون اساسی کتینه کرن
hem ehemmiyeta wan xeber bidin hem jî gelo di tabloya siyasî ya îro da haziriya kanûna esasî çiqa mümkün e yan jî li gor kîjan krîtera wê deynin ser masê serê xeber bidin kerem kin mamoste. Kurban yani rastî wî parlamentoya Türkiye pir zayıf e. Beşima zayıf e. Çünkü jibûnî yek be vekîl şert û şûrtê wan tune. Sebebî wî jî ji ber ku di dewletê da sê erk hene ku dibe yargî û yürütme û yasama rastî meclis esas di ser wan her diye dünyada ye. Gava kanûnekî ha esasî ya kanûnekî binûîra derxe ev dîne mecbûrin golê bikin. Ji ber wî daîma meclisê wisa zayıf dikirin. Yani dibire hem hebe hem tune be. Yani maalesef. Yani mesela kanûnekî guharandina gava ku bê bîrame tedî çavê mel kulliyeye. Em vê acaba çi talîmat bide meclisê. Gerek wisa nebiyana. Yani vekîlê mecbur ku bi lîsta usulî têne niqandin insanê baş naşine meclisê. Yani esas insanê bi xêret bi çervê derê çil hebê wekî binû ve dengê xwelê bilim bikirane tişê xwe jî çêbana. Fakat wanê ku çine meclisê ji ber ku bi emrî xelkê çine wê derê yani bi talîmata çine wê derê minnetdar hinkî insan û hinkî fikrara ji ber wek esîrane yani. Ev ya musîbetekî mezin e. Na mesela em dibêjin kanûnê di sala 21 de çima wisa derket çünkü insan wek mêra wek şêra çû meclisê û hakikaten ji bonî huzûra milletê jî kanûn derxistin. Ya rastî wî em kanûn ji vana re hinkî ew ku nerxa deynin, ölça deynin. Yek jê divê topluma hanê da mîna ku çar made hene ya. Yek ji van çar meda zêdetir bêje yani divê kanûnê nû da tiştek ji usûla İslamê ra ters dernakeve. Yek madde wisa gerebe. Na mesela îro em êzed dikin van kanûnê ku huzûra medrevînin pirê wî ji ber ku ji İslamê ra tersin huzûra medrevînin. Tedî mesela wek İstanbul Sözleşmesî Xwedê alîkar bû Reîsê Cumhur elhamdülillah rakir parî bîname derxist. Fakat êna çil kanûnê wekî wisa çewt hene. Van kanûna eger ku wisa ulçîkî hebane maqsed yani gava kanûn derken merul çi diqqet bike. Ya yek jê bêjin huzûra milletê. İbrahim huzûra milletê mesela bêjin evê mesela Araqiye û Qumarîye û behs û filan û bêvan û ghayrî edeb têvizîne vesaire millet tev jî İslamê re tevzin tev jî huzûra milletê direvînin. Yani bi hindikayî gere newqa alenî bûne. Yani gere merv wisa gava kanûn derxist de yani derdê merv huzûra milletê be. Yani ez acaba kanûn ki derxin vê milletê çawa jê fayde be. İja van kanûnê ana ku hene ya kanûnê esasî jî û van kanûnê dinya jî timêzet ki yani huzûra milletê zêdetir berdan û serserîtî û huzûrsizî bi çi dibe van kanûna derxistine. Yani aklê merv nagê ku van kanûna kê çima derxistine fakat bi ew çêkirine. İja tabii ev ya fırsatek yani 100 salek servê devlet hanê ra çêbû û elhasıl paldir kültür men îşê xwe mêze nekir. Xwedaya alemê cîkî wisa wek nîv cennetekî daye me ana ev Türkiye pir memleketekî xweş e. Me xelq ji bê jî we xerîbî dîtiye hinkî cîhanê car kitabê nabînin. Cîhan bir berf û baranê dane. Cîhanê nava toz tebarê dane. Fakat xwedê memleketekî xweş daye me ji ber ku em kanûnê xelgoranî emrê xweda çê nakin em radibin bilese bi hevra şer û peyvan pevçûnê çê dikin û bi hevra gengeşe dikin wîna ereba ku patînaj bike û em ji alî dîn û dunyayê da pêza naçin. Yani ev ya qusûrekî mezin e. Tevsiya min li temamê godara û temamê hemelatiya dibêjim ki yani ji bo navê dengê xwe bilim bikin. Gava ku wekîlê wat qirkawan bigirin bêjin. Yani bes ji destê vê zulmanê. Mesela peymana Stenbolê ji bo me mînakekî ye, örnekekî ye yani. Duê de deng zêde derketin û di kamuoyê de zêde hat xeberdan ev ya xelet e ev ya ne tiştekî dirê de ye serokkomar wekû mecbûr belê yani ew jî mîna wego mînakek mihîm e û îja yani ji bûna wî kanûnê esasî jî belkî sê qatê wî lazim e em mücadele bikin dengê xwe bilim bikin. Ana mesela qismek insanê xerab hene hindikin lê belê dengê wan zêde derdikeve imkanê wan hene û
وراستی وی دهنده دا در و انسان خراب پشت نوان دستک دروان یا دوی مسئله داجی مثلا وان انسان خراب بلکی هزاری یک بون فقط پر دنگی وان درد کد پره وان پر بون و دولت پشتا وان بون و دولت دنیا دستک دانوان فقط دیساجی اگر که هم غیرت بگن خدا سبحانه و تعالی ده حقیقت بمشی یکاتت که هزار بر فرق ناکه چه چید به یعنی الگرانی وی قیرقیری و الله حالای و الگرانی وی غیرت تامه و دعای ما الحمدلله اساس اوراکرنا سلما استانبول بلکه قانون اساسی daha mühimdir bu. Çünkü evliya ser kanun esası ra bu. Türkiye ko yani tişki sarakir ko çil devleti Avrupa imza havut bu ne ki o elhamdülillah serbilinde vadriya kadar devam etke. Aynı bir kanun esasıdır. Hat kara çeke. Fakat gere em reki bidne bervan parlamenteri xav etkili xav em yani ayar بدن دولت خو اوی گوتناوی داوی حقیقت مهم بو بالکش بو دوی امری کی بدن بر وان خباتا برای سیفدین سر و مسئله خباتن پارتیان ام دزانن هنه هر پارتی کی لگور خو خبات کی دکه لی دوی دما داوی ده کو سرو کمار آنی روجوی دسری ده yani partiyen ku em bêjin xebatekî dikin di qamoyê de di çûnehatina partiyan de saziyên civakî de hûn çawa dibînin vê xebatên partiya li gor we ehemiyeta ku lazim e bê dayîn didin yan rojan e hat mijarê hat rojevê ocareke din jî ji rojevê ket evkî Eki dayıki heye ve em jî qurbana xwe bin û bira xwe jî qurbana me bin. Hakikaten tevekî pir xweş e û pir giran e jî. Yani em bala xwe didinê ev qanûna esasî dê li vê miletê han dike, canê vê miletê han dişewitîne van partiyê di meclisê de tu deng ji wan dernakeve. Êk deng ji wan derkeve jî دبی هر چهار ماده اول گرگ قلاوان نیکردن قلاوان بیکردن امی به هوا کرد یعنی وی پیوید بشن یعنی قلاوان نیکردن دوید جی خود بمینن اون وی قصد کن یعنی وی کس بته دقیق خویش وانا که نه بیچ بنا بگوهرتن نه گوهرتن وی پیواجی نیگوتر یعنی تو مساعدانه که وی پیواجی بگوتر یعنی هی تشت خباته کناکن یعنی امی بیما پارتیه دو مجلس تو خباتی کناکن tabii ki xebatê nakin jî dibe ku van çar hedû çar madde ku bê qalkiriş jî dibe em qisewê qebûl nakin. Em nirxandinê jî qebûl nakiban insana. Em dinêrin ji xeyrê meclîsê partiyekî heye belkî li ber çavê me direve ama em derin partî bi partî digere, bi mal digere. Dibe pêdiviyek ku vê qanûna esasî bê guhertin û pêdiviya wî jî ji wan tê gotin, ji wan dibe jî yanî. Xweda ji van insana razî be. Yani hakikaten Brabants partiye ek dunha meclise giş bu kurbana var insanlar. Ve koy peyva ku diyama gotu bu yani. Çünkü em bala xadine van partiye ku meclise dene giş li ser mejare hek mejare sevek li ser mejare ku dundrevan tişkitine li ser roja xwe du meşinin li ser peyva xwe qadinin maaşe xwe distinin te mala xwe millet د تعدا بری دیه ملت ازیتا بری دیه ملت د حواریه خود بری دیه یعنی د روزا ملت تشتکی نای گهرتن و وان انسانی که سر ناوی ملت چیه مجلسه دیگراوی اوی قانون اساسی بگهرینه لگور چاند و هنر و دین و دیانت اوی ملتی هان قانون اساسی چه بکه دیگراوی وی چه بکن ام دنرن یک وکیلکی پیش دویان درناکه یعنی یک وکیلکی نجع HDP نجع ای پارتی نجع MHP نجع CHP نجع AK Parti yani hele AK Parti roje ki min nediti ku hatne Urfa'yı gotne kanuna esasiya nu emeçe bikin ve kanuna esasi ka gelo milleti me evdere ka çidbejin milleti melveda Arap hene Kurman hene gelo ka amda gewan gohdari bikin ka almewan çidbejin ka roşun bilewan çidbejin min roki nediti ku var insana yak hatiye vedara negi xdaxfne yani bra milleti me evya baş darbe eri Serok Vezir, Serok Komar, Erdoğan, Xwedê jê razî be. Anî zaman gote ev kanun esasî
پیدویه حوجه که بیگو هرتن اویا راسته جبنی حیا جور حیا اویا گش ام به قبول کرد اما جوی به تعب ده خدا یک دنگی خود نکر یعنی برای ملتی ما به تشتا جهشه خود نخه ایرو به قانون اساسی جبو خاطر دنا ملت دادمندی راکریه هنکا لسر هنکا دبینه به قانون اساسی نه هوا هایه دبی ترک لسر هرتش دیه منر بما her rodedin gotin be mecburi dibe varlığın Türk varlığına armağan olsun. Yani be yeki Kurmanç, yeki Arap herçi be hebunava bira le Türk'a xelat be yani bira oynama jbo Türk'a be rejandın. Gazdun ki mezine. Jbo xatık ve zulma rabe le servan vekila ferze kustavi xabat ebekin. Ama ablerin yek vekila ki defa xojbet çihan ve nake. Eviya millete xod qapin van vekila. ام هیویدارن اوه ملت مده هالبجارتنه ده بقرکاوان وکیلا بگره وکی کبرای ایوپان گوته و بقرکاوان بگره اوه بجه و مخاپاندن سن اوه ما چونه ویدارا لوه تو پسکرکی ما چارسر نکریه منر آبوری چارسر نکرنه ایرو عرفا 650,000 حف داروکی ما درن مکتب 650,000 حف به امدنرن ده پروردهی ده عرفا جتالی ده یا آسیا آدودوی yani tali daha net seride. Halbuki gerek vekile Urfa'yı la Ankara xabatı mezun bikin. Cibo xatık mamuste eqanç baş bin Urfa'yı leser Urfa'yı çişe baş bikin xabatı ki bikin emnet tu xabatı nakın. Ve vekile xabatı lesevit çişe neke leser kanun sevi şava xabatı ki bikin. Ama emdenerin dise emmen sevi peyva dayka xwe bera وان وکیله که پیتر پنجی حب گش به قربان پارتی بن. که پارتی دینه زمان مال به مال پارتی دیگره دبیت ابقا ناستی که یا نها لسرمایه به واسطه پنج حب سرلشکر یک توشتار آنی سرمه و تعدیمت که حوجه پی گوهرتن وانا پی رابه جوی رابه. ام پاره که قانون اساسی لگور شرعت بفکرن از خودم به میناقه بینم. حشای جماعتی یک انسان کی وقتی که دست مجاوی مزن بشکه گرگ جستری حیا بنی گیش بشوشتر شریعت دبی گرگ جیه کی وزوان نبینه وقتی که جیه کی وزوان ببینه دبی دست مجاوی قبول نابه حقوق اسلام efendim یا اره حقوق شریعت واحد بشه evet اب قانون اساسی نهال سرمه جستری حیا بنی سرازی valla گرگ گیش بگه hakim idai یک حکمی نیگوهرتن او ظلما کنان evren لسرمه devam dike. Ya dramlateme ve baş bizan be. او ظلما کنان evren 1908 de be askara millet تعديل millet kir millet küşt o hükme xo ani serme hinek insan radibin de bekerek ev hinek tiştan ney nirxandin jî qabnay qabul kirin. Vak me gote lugor hükme İslami lugor şeriata İslami yek insan ki destmecay bişke ya mezin çawa jesteri haya beni gerek giş beşüştün tücce güdwana bine جبو خاطر که وی ظلم لستر مرابه وی قانون اساسی بگوهرتن ماده و یک به یک گیش بگوهرتن یعنی نرخاندن ام قبونه گیش بگوهرتن چونکی بگوهرتن لگورچه از وی قطعه بیجم بگوهرتن جی لگور عالم و روشن بریم بگوهرتن ها نک لگور ایوان بگوهرتن نک او بجوام بگوهرت و هنگشن آزادیا خواه مافی خواه ام ویجی قبول نکن جبو چه çünkü evi ta gol berjevandiya xwe van kanuna biguherînin dîsa em nagêjin mafê xwe. Man vê qanuna esasî min guhert ji bo xatir ku ez bigem heqê xwe ji bo xatir ku zarokê min bi kurmancî her mektebê ji bo xatir ku ez karime bi kurmancî çekî binivîsîm derdê xwe pê bêjim. Vê tiştîhan negote evê çaxeya qanuna esasî ji bo çat girtin. Yani gerek çareser be ji derdê min re. Ku ji derdê min çareser ne bu hükmê û hat guhertin ne hat guhertin ne qîma min e. Yani bira millet ve işte hoş fevke biremin. Bele. Yani az tabloya kedine jibinim ser zaman yani ne jbo ko em be ümid bin lebele de tabloya iro da haberdana u ev şeklu o hatta kun datinin çıxa zore yani jbo tabloya îro ez vê bêjim erê Hüdapar servê xebatek pir muhîm dike partî digere niha di belkî rojeva ew
çapemeniyên mezin de tune lê em di ser medya jivakî de din hêrin temamê rayedarê xwe bela bûne li Anadolê jî li vê hêlê jî Partiyê Kurdî jî digerin, li Sazê Civakî digerin, li İYİ Partiyê, Saadetê û Partiyê din tevî digerin niha ji bo taslaxekî derxin meydanê. Lê di vê demê de jî mesela eybekî ji bo Tirkiye bû mesela andımız ku dibêjin hat rojevê min li televizyonekî temaşe dikir televizyoneke ku her şev rojeva Tirkiye wiha bi 5-6 girê Türkiye xeber didin. Ji vê 5-6 sal berê ji xwe dema andımız rabû belkî sedî heştê not milletê got pir tişkî baş bû û xweş bû kesî lê xwedîtî nedikir. Niha min televizyonê re hênt yek kesekî mesela andımız ne diparast êdinê tev digotin divê andımız dîsa vegere Ew jî vê digo yani digo li gora min jî lazim e yani ez bi xwe jî bi zarokê xwe jî ez rojê 10 carat karim bu an bidim xwendin li gor min jî ev baş e lê divê di Tirkiyeyê de 20 milyon Kurd hene gelo em wan jî bidin berçava nedin berçava endîşa min vir daha yê divê yani bi zimanekî yekî ku li hêla AK Partiye em vê jî bêjin bû bêfamê tablo ka awaz din berçavê xwe û qanûna esasî ku em van xeta jê ra datînin edivêm ew ê li gora milletê çêneve tirsekî ev jî heye dema ku ev qanûna esasî bê guhertin û qanûna esasî yeka sivîl ku li gor milletê nêdamezran nê çêkirin ew çax êdî ew firset jî diçe li gora min Rast tabii tülvan gregri televizyon bize ne ki vana şu ara bir tron nizam için ekna mavlvan da inne vana prevan yani ruhivan valaya yani eml gor denge milleti derdi milleti haber biden yani gavak merv haki rastiyej milleti rabeje elhamdülillah iro indi imkana her hava merv denge xabilin bike yani könen yeta merv kharabi merv bina khade bkhapta khode denge merv biya ingiciya Emir ser rastiye mücadele bikin u ica ev kameji referansa meji kitaba mebine yani Xuda Subhanahu ve Teala hakkı Müslüm gayri Müslüm herkesi de derda beyan kiriye ve herkes de bine adaleta Xuda da bine ve şemsiye de hakkı jiyan jira jiyana ki bihuzur berkvi yani lazım enviya cimleti rabbejin u van kısme ki saziye sivilci kuvsa her halde adedi van dora 150,000 ne Türkiye'de van kumele van vakfa. Evanaji ama herkes şu deri xoçi ekliyor kefa xomizet ke bivan durum van kanuna çeynabın geren xobikne yek ve em diyar bigerin em vi kanuni bi xalqe bidne nas kirine ne ku bivan kese ku em jwana gere bin fırsat edibin televizyonda haber dinu evya ne işe devi van yani evya ancak insanı ciddi ucan jibine xadi fırsata kiye ve fırsata necdesi mekihat em binvisi xub xabatı xu em Türkiye xubikne yek و جاب رفراندومی ام قانونه که خوشک شو درخن پیشیا خو مزکن یعنی اف آنده وان ماده والا فلان وان کتی دامن مملکتی من حضور نابینه این سوی سخنتی دوام که پیشی که قانونه که نام چکر و حضور ناته کلیم براویا بهش خواج ادری چطوری یعنی قناه بگو امین بونه یعنی گره که اقاس مرم قانون نو خواهی درکه یعنی از سیاقین دکم که کسی فدین سروی گوتنی و من bu kurtarıyı çiçek bejim İbrahim Hoca naha ve devletek hati avakırın o degravi لسر ناوی و ملتی ما به 150 insan çünkü Ankara لسر ناوی و ملتا حکمی خو چه دکن نه 600 برای سیفدین 600 بله 600 insan hüküm çe dikin hüküm o çe dikin hükümet van hükma icra dike darazji van hükma tahkik dike galo çe dike çe nakin em bala xodine meclis naha tuhkme ve tneye jibo xatık kanuna ki be derxistin tuhkme namaye yani yek le derve beje wahabkin ev giş wahabk evroki çum Ankara'yı çum meclisi min çum cem vekilaki beriya be 14 saat beriya
Belki jî dostê me bû yanî nasê me bû wek em bêjin em malê hebû yanî min tiştekî mijê xwe jî tiştekî sivik bû yanî ne tiştekî em bêjin giran jî bû yanî tiştekî sivik bû vê pêvî jî me got Sêfetîn tu bawekî ji Rabî Alemîn got li meclîsê îşî û me karê me ji me bê tistê xwe bilind dikin ji me bê daxam dat dikin got jê pêv em nidan çi jî tê gotin em nidanik em ji bo çim tistê xwe ji bilind dikin vê meclîsa hukmî wî nemaye vê meclîsa li ser vê milleta tu vekîltiya wî nemayê yanî em îro bala xwe dinê ji bo berjevandiya millet van vekîla tistê xwe bilind nakin kî mezrê wan be ji wan bê rakin deynin deynin li vir de berjevandiya millet heyê tinê tî îşê xwe banayînin yani hewceye milletê me vê tiştê han baş binirxînin li ser baş bifikirin û li gor wê vê hilbijatina ku were hukmê xwe li gor wê deynin Belê ji bo navberê sê çar deqîme me em dest mijara xwe din bikin mesela koronavîrusê salekî zêdeyê hukmê xwe didomîne li Tirkiyeyê li dinyayê nêzî sal û nîvekî ye mamoste niha hûn em bêjin tabloya îro binêrin 42,000 waka derketine hadîse derketine yan jî kesên ku testê wan pozîtîv derketiye bêtir çi tê berçavê we yanî sebebê vê çi ye li gor we Kurban mînakek mühim destê min de heye wan çenda min nifsandibûn gotu Xwedê ji elê camî cemaatê razî be çünkü heta ana me elhamdülillah tu xeberek nebîst ku ji camî kî wisa vê koronayê sîratên kî insana kir çünkü bi usul bi disiplîn bi edeb û bi sosyal mesafe û bi dîqet çûtên esas eviya mînakek zehmî me yani ki herkes li vê mînakê nihêrt bûna li gor tedbîrê xistin dibûna belî îja tevî mîna destpêkê de we got evan mîtînga û eşterabî mîtîng nade ev kongre özellikle yani ez çûm AK Partiye tedî hinkî têkilî min AK Partî bi Ebrahane yani teşbîh de xete nebe te digot qeyca tewafa Beytullah yani insan nikar bi hereket bikirane yani wek pêlê behrî insan virda wê da çûn ev ya zulmekî mezin em ev yani ji Diyarbekir madem heta çil erebat bî dey hev erebat be tu çima wisa insanetkî sıkıntı koordinasyona min îro serlemiştin sadım gotibûn yani ev koordinasyon gerçekten sıkıntı da bir kongre. Diyarbakır çil otobüs. Bel çil otobüs. Yani karbu manahendik bikranaj. Bina çolsa insan kire ta dahi sıkıntı edine. Uvên xweşî hanê te û ku heye jî mesela. Beriye beranî tabii gerek ku yani ihtirar mantışa dikkat bike ev edin ya jî malum ev jî aynı bu tarzı yani mücadele etkin ev yani mesele ne kombûna wê derteniye çil erebe jwê derçûn nexweşînê hanîn Diyarbekir dîsa ya ew jî ye mesela malum divê mesela çûndina hatinê da temamê dünyayê gotina Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam hanî bîra xwe got Pêxemberê Müslümana dibêje cîkî ku nexweşîkî tê de hebû meçin ku divê da bû jî neçine cîkî dinê çiqa tiştek xweş me vêya îftixar kir yani heta evê çûdina hatinê jî tedî Reîsê Diyanetê wî jî agahîkî da ew kê da civakê got dûrim ew haye merv dernekeve çêtir gor İslamê ja dînê me di her noktada ji xwarekî daye berme can canan besa dînê fila û Yehudiya dikin ewana ji ber ku dînê wan lex bîye tişkitê de nema li gor kêfa tişmiş çêkirin de ew ne dînekî ku me re bîne bide ber dînê İslamê yanî ew elê kitabê Xweda Subhanahu ve Teala basa wan dike ew jî falê û Yehudiya anan jî ew ninin yani ev jî bîna Xwedê em zanibin îja ji ber wî yani evan komisyonê heyetê wekî tibê filan bê ve manteyî ku tê ceme bûdî esas ew bi xuşî talîmata wan li ser me ferz e ku ev mîlgorar wan hereket bikin yani çünkü ew jî pisporê wî ilmî ne û zanayê wî îşî ne qirar digirin dibê ew bikin ew bikin feqet Diyarbakır mesela dersine de pariki dikkat kirin ki kim bu? Demek ki disa ve berdan çebu maalesef nexweşê me da ser hezar insan hafti bered Nevruz ede. Beli yani em şîn bûn em ana bûne zerketine hemamû ku em ber Sûriyê naçin yani. Ev Nevruz mesela wan tişmiştê vala beredayê û divên xweşî hanê da evana zulmê mezin lê belê yani gerek ku her insan
دوی بحثه دوسه اشیار به و کاری به شکارچی طرف را ایقاز که بیشه یعنی سلا من ایرو در حقی ویدا یازی نفسان بلکی ده هفت هرما دا ایبی یا اینکرین انسان برا ظالمن وانتش سقطن یعنی اینکه اگه افندم تا پارتی انسان برخنا کریم گو برای من قبعت وطاده کرن یعنی اش قبلی تا و جبرن خوشید بیروی درج بیداری تینی الوادرا یعنی او تدبیری که سرانی صاب بجدی کجا بین تدبیر قرمزی چیزی گوان دقت بکن ما پیروان چیزی کر tabi bu bir kizanı çıkarsan hoşi bela bu yani هین آجی جدیت هم حفظت که گرک که ابدی ساجی دقت بکن لوان او که یعنی حقیقتا وانا او که مهم دقت مهمن yani. بله دوان آبری هات مفتین آبری سروی مسئله جاره کردن دیسا انشالله خبر بدن تماشاورین هیجا پشتین آبری مدیسا به هفدورا بن تماشاورین هیجا جاره کردن پیشبری ونه روژوا جواکی به مجاره تابلویا کرونا ویروسی ام چوبون ناوبری راستی ما در حق کنگره آخ پارتی و جوین نوروزه و جوین وهاکو به هزارا بلکی به ده هزارا ملتی الهف توبت کن دمک وهادا سروان مجاره ما هناك خبر دا وما نرخي خواه گوت دمك وهذا اويا تابلوه که نباش درخست ميداني و مسبب في تابلوه جي لگورمه اف بون جويني كونغري پارتيا و اخ پارتيه و جويني نوروزي بون برای سیفالدین ون وی تابلوی چواد خوینن و امسر خباتین آشکرینی جی هنک خبر بدن براستی ویروسا کووید 19 خوانو کرش اف موتاسیون کجیره دبیجن اوا کج انگلتره بلای دنیای بو نها تأثیر آوی هیا سر دنیای زیده تر بلا دوه زیده تر او تأثیر آوی بلابونه پره اون چواد خوینن تدبیرن لهم بر وین خوشینه yani براستی حکومت جملات به تدبیری بستینن حکومت بخواد تدبیری نستینه افجهی yani ایرو انبالا خودنه حکومت وکوگوت کنگره خود که تمامی قررتیا به تمامی دنگی خود به تمامی منفعت خود چه دکه جبو خاطر گدول بر ملت دنگیوان بلند ببن ملت جوا حزب کن و هوای چه دکن و کی که برای ایوب خان گوته چل حق اتوبیس دیار بگو چونه ویدره لی مخابن ام درن تعدال کی تکرن تعدال ملت تکرن و تو پارتی جی جبو خاطر که کنگره خود آنکره چه کرن به حضار ملت آیت جمع هفته پاشه اب نخوشید ملت بلابو پاشه اب ملت تخوشکت تو پارتی جملت لیبوری نخواست نگوت قصرا خون بیدنه کن کیماسی من نهرن مجبو خطی منفعتا خو جبو خطی قررتی خو مبت شکر وای خسال واد شکرن ابجوریه مبو کتشکی و هنه گوته اب یک یاد دو یا هدفی بناوی نوروزی لدیاربکر جه نوروز آلا نوروزی لور ایشکی شکر باقي سر حضر ذي إنسان جمع هبده وانجي تعديل ملت كر وانجي جبو خدك أبنا خوشي دناب ملت بلا ببن قررت كياوخه لسر منفعتا ملت كرتن يعني قلتن برا تنجيمة قلت نبي برا ملت بحزنيمة بدن برا ملت مزن بدرين أما نقولتن برا ملت جنة خوشي دو بكفن ويتشيانا قلتن يعني المنفعتا ملت نيرتن المنفعتا خو نيرتن لقررت كياوخه نيرتن براستی جوینه نوروزی جی کتن عکسا آخ پارتی یعنی ملت ام بدن برچاوی خو لینا وان چکری امیج شکن کتن عکسا هف یا امبارا خودن اویندار پیغمبر خود جوان راضی به وکی وی پیوا کن بده بشع و دا گوته بون داری در کم گوته بون امجی قربان خوبن و برا گشب قربان مبن حقیقت اویندار پیغمبر خود جوان راضی به چکرن گوتن جبو خاطر گوتن دروسیا ملت امی پیروزباهی یا ایدادتا پیغمبر امی ایثال
قادا او كي نكن يا دياربكر نكرن جبو خاطر ملتي ما تندرستي وانا كتنغاسيه صالح وانا كتنغاسيه برا ملتي ما جبي ايشي علمبي زحمتي نكشينن çekirin azamet nişandan meznantiya xwe nişandan wiha nişandan ku ji me re çok hez dikin yani wan jî kar bû bi sed hezara însan bînin cem hevdu û bi hala û degekî bilind bernamek çê bikin ama gotin na gotin bira milletê me nexweş nekevin bira milletê me serê wan neîşê bira milletê me nenûka wan keve nekeve divir de xwedê ji wan razî be ez spasiya xwe ji wan dişînim ez serkeftin ji wan dixwazim ev yek yani min er evîndarê pêxember bira milletê me wan baş nas bikin ji bo çi çünkü ji bo xatir ku tenderîsiya millet ji bo xatir ku menfaeta millet bernameyê xwe çê nekirin yani ev ya ezametekî xweşî yani biya îda bernama aşiya hûn dibên çawa çê dibe yani programa aşiya çawa çê dibe Belê. Kekê Fatî hetana 16 milyon insan aşî li wan hatiye kirin 16 milyon insan lê em lîst dinerin rojê 40,000 insan zêde vê nexweşê dikevin dibe de wek rêşaşekî heye yani me dikeve gumanê 16 milyon insan aşî li wan hatiye kirin û ser de jî her roj 40,000 35,000 42,000 insan bi vê nexweşê dikevin ya dito ya mesela îro 186 heb insan rehmet kir ya tiştekî mezinî yani ev ya ne çekikê me yani mirin jî pir zêde bîye hem nexweşî pir zêde bîye hem mirin jî pir zêde bîye û wekekî îro Serok Cumhurê Îranê gote got bername Nevrozê de me tedbîrê xwe nesend milletê me jî tedbîrê xwe nesende beşa çaremîn anaka ya Covid'e li İran'e bela dibe. Yani xwe jî nirxandin, milletê xwe jî nirxandin. Yani got deve bela me jî yani tûcê me jî şû tûcê milletê jî. Li îro em dinerin Türkiye tevekî niha di beşa seseya de ye û beşa se zêde bûye yani zêde bûye. Îro pir însan nikan ji welatê xwe dekevin, nikan dera bigerin. Tevê wê jî hem milletê me li ser xwe gerek bê tiştê bifikire û bêtir gerek hikûmet jî ser xwe bifikire. Yani çawa divê ewkê de sistayî hûn dikin. Yani wextê ku yek qeza bike, terî di trafîqê de wextê di erbê dayçû yek qeza bike, ku berakî be tu kî suçta be ew heqê temîr dide, ew erbê temîr dike. Yani divir de gerek hikûmet van partîdên xwe binirxînin. Ku suç sucê wan be gerek li pêş binnet, lêborînê bixwazin û paya wan çê dikeve gerek ku çî jî bikir. Lê em dirin nakin. Yani tew di ser de dibe millet digerin. Yani nabêjin me 10,000 20,000 însan hevdû kom kir û me vê nexweşiya te millet bela kir ji rûyê me însan nexweşî kirin vê çê jî nabêjin. Yani ev ya wek qebahetek mezin e. û mesela aşiyê jî niha erê tê kirin işte bê-BioNTech me aniye me ji Çînê aniye ama em dinerin nexweşî zêde dibe yani. Erê dibe em işte îxtiyarê xwe em muhefaza dikin, îxtiyarê xwe tu muhefaza dikî, aşiyê wan dixî ê dimrekî ye. Yani milletê me vê tişê baş binirxîne. Bira milletê me vê tişê baş bidan be, di xestaxanê ez xwe di xestaxanê dixebitim. Yani ê milletê bi Covidê dikevin li ber çavê me bîna wan diçike û dimirin yani ber çavê me dimirin. Yani wek tu yek însanekî tu testê xwe têx devî wî vê hawê dimirin yani. Bira milletê me vê tişê baş bifikirin. Yani bira bêjin ku vê partiya ji bo xatirê qurretiya xwe kêm nekir ji bo wî qurretiya wî em nexweşî nav me bela bû û va îro ez bêhna min dicikê em dikan bêhna xwe bigirim û ez ji rûyê qurretiya vê însana din birim. Mesela aşiyê de hûn çi dibêjin kekê sêfedîn wê der baş fehm nekir yani tesîra aşiyê hûn dibên tune ye yan yani dibe de rêşaşek heye. Rêşaşek heye 16 milyon insan 16 milyon 600,000 insan aşî li wan hatiye kirin ama dîs ê dibire îxtiyar. Yani gerekî heta niha li gor bernama hikûmetê yani a Wezaretê Tenduristiyê dibe 6 salî becûtû însan me gişikek maşî kiribe. Yek însanekek bê aşî nebîne. Ama bi derê van însanî îxtiyar dise dimirin. Qismekî aşiyê red dikin belê û mesela dijî aşî sedî nave mane ji mirinê re. Yani nabe mena ama ê ku aşiya red kirine birine ji hezara çendan e em vê jî bêjî yani. Ama
Ez xwazim ez vê rêşaşî ez pê bikim. 16 milyon nîv insan, zêdetir insan aşî bûne ama bandora wî çuqasî heye. Yani Lêbelê sporê vê meselê, zaniyarê vê meselê wiha digotin heta seriya 5-6 milyonî nekeve em hê nakevin ewlehiyê. Yani ew 14-15 milyon ku hûn dibêjin hê hindike ji bo aşîkirinê. Tekê Fatih ez vê bêjim. İnsanek aşî li wan tê kirin, li gor ew dibêjin gerek wê insana bi nexweşiyê nekeve. Ama ez vê dibêjim wan insanek ku bi nexweşiyê dikevin ê dimirin jî ê emirê wan şêsay bejortirin. Yani li gor hikûmetê van insana aşî li wan tê kirin. Van insana aşî bûne gerek tiştek bi wan neykirin. Yani insanek ku aşî bûye êdî di ewlehî de ye. Yani gerek kare be vê insana bi rahetiya xwe metaqîme dibe ya dibe van vilayetê ku sorun yani êdî nexweşî wan zêde biye van dina gerek insan mesela betla talî dernekem derve. Yani tevk tulat gerek dernekem derve. Gelo hükümet kare ve çiğde bece ek aşî biye karan dekem derve. Çünkü şu an psikolojik neye? Şu psikolojik neye bera dekem derve. Vat aşî biyi êdî nexweşî de çarana ke çikîta nake şu deve bigere. Ve de çe jina bece. Ve çana bece ve çaxe xwe bavare. Ve aşî anî dayê millet gelo başa gelo başa xwe bavare. Yani bera milletin be ve çiyan bin rexînde. Her hükümet Noktaki mühim. Noktaki mühim ya. Hükümet bir aşî anîye tamam aşî anî seçava sestara. Tel millet xist insanek aşî biye li gor mantıqê gerek vê insana kare be li tamamê welata li bê hes keve bigere. Belê divê ê ku aşî lê ketbe dibe ku nexweşînê li ser xwe bigerîne ew jî heye. Ama ha tesîra nexweşiyê 5 roja. 5 roja pek hikmê nabîne. Yani yek insan nexweşî pê bikeve 5 roja dilaşî wî digere roja çeşa diqedî yani. Yani 5 rojê de jî dibe ku 100 insanê re têkilî bike. Kekî Seyfeddîn ser vê meselê em wiha biqedîn lewra mijarameyê dawiyê jî em çend deqe serê xeber bidin 6-7 deqê me heye em ê careke din we bifetrin 3 deqe mamostez li ser vê meseleyê dorê bidin we du bername me de bernameyek din jî heye weşana zindî wê bidome. Zulma Çînê li hember Türkistana Rojhilat ku em dibêjin. Bi rastî deverê ku zulm û teade û qetiyam lê tên kirin pirê cara bi awayekî aşkere ser medya civakî de ser çapemenî de tê xeberdan. Lê Türkistana Rojhilat ku em behs dikin ji xwe dengê wan dernayê. Ji xwe nayê sehkirin ku ka çi zulm li wê der tên kirin. Ji vê hêlê de gerem binêrin hûnê çawa bixwînin ev zilmê li hember Türkistana Rojhilat? Valla kekim yani zalim ve mezlum maalesef her dere dünyayı dirivê wan hevdixe. Yani timezet ki zalim zor dest yetki keve destî wî xweçe pêc açe. Mezlum jî vir da wê de baz destî ava nake. Hinkî jî em evê Türkistana Rojhilat bidin naskirinê alwê derê hemen ciyê kuleyê de jîn bixwastin mezanatiya Türkiye ciyê wan heye û dora 35 milyonî insanin û mîna ku haya me jî heye 1949 da alvê derê çîrê wan dora îstîla kiriye û roj bi roj tadal wan hatiye kirinê. Velhasıl yani wê gavê ku nüfusa Çîniyan wê derê dora sedî 3-4-5 bir ana pêjî şêstî hefteyî yani dixwazin wan jî di nava Çînê da bimehînin her wekî bihelînin. Belê îca tabî li goran viyar jî hinkî zulmê wan zêde bûne. Mesela camiyê wan hene, camiyê wan sebiyê ku emrê wan piştî binê hejda dibin karara camiyê, memûr karara camiyê. Eşxum ma ihtiyar cami yani bêxwedî ma hem heye hem tune ye. Êjî alîkî dinê da mesela van insanê ku karşî viya mücadelekî dikin dikan pêwan dal dora 5 milyon insan dibinê ewkê dane, binê tehdayê dane, zulmê dane. Eger mêrpîrek û sebiyê vana jî ji wan distîn îja wan dişînin xiraş mireşa li ser wê fikra batil li ser komûnîzmê wan ew dikin. Talîm terbiyet dine wan. Bi zor tînin her mala evkî
evan Türkiye evki Uygur Türkleri yak Çin'e gelecek Çin'e mal avandı bir vak ambejin kardeşlik projesi. Gelecek şeyin bir medet kitledi ve mali darakevi. O cana zor dine wan bıkıcı wan dine zevcan dine yani var zulme ki mezuna garip serivan mezun ki garip serivan ne merun kara izah ke yani jali ki davan insanı kod ve kompedatine kuştune evana organi wan hem jukara istimal ki hem de froş dine derva yani hem Ahmet Tbeji çeşit zulme hebe analvi deri heye maalesef o rastevi civa چند سال بری که اوان گنجی او که رابون تبکیکی دان نشاندان هین که اسکر چینه کشتن و آنها جهر بکی چه وقتا دی پاکی دستا و سلاح ترکیه الویالی المخست ام کنه بنه سخنتیه وان جیه گرشه که دان نشاندان جا زیده تر اوه ظلمان خواه پیش دابرن چونکه او که دسته وان دلیل که دسته وان yani şikayet da mezet ki zulmay bir had ve hisabe fakat evya tedi nüfusa ve dora milyar و 200 milyon falan var bir amdan belki ziyade tercibiye siyaset evya ancak alternatif abi ki Xuday alem yeser ki emniyeti alem İslam'ı çekin nüfusa mel dora milyar و nehsedi Xuday 2 milyara em ancak silahı Xuday Çin'e bibrin em biya Çin'e karın yani تدید وقت صحابه دا جان صحابه کیانش بکرانا تا دا کشلینت کرد صحابه پر خبر نداد دنیا لید بین زندان yani emniyeti İslam işine kine o bilik pırçık ve iştara bejim şu kadar mecavide hasta kine van hala gavur pildine pilev xod kine yek her vaki yekiti Avrupa ve emeci çıkat çem yek jar javdat ki ulev taadaydı ki o icazlar ve atı zulmermet ki yani zulma Çineci یک جوان ظلم دنیا نه کل در دوره متینه اجرا کردن هر وکی یمنی هر وکی ودرا سوریای هر وکی اما کلا بیجی ظلم yani. بله خدا جو راضی به که سیفدین جیم د سه دقیقه دورا خبردان بدنه که سیفدین خلق اویگر مسلمان اویگر ترکستان روشلات راستی پشتگیریه که دولت که راست ناستینن yani دولتا کو هری نیزی وان به کو جالیه ارقی ده جی مرولې بنهره ترکیه جی وها به اوای کی اشکره خدیتی لوان ناکه و دویژن لورا حتی د قامویا ترکیه ده جی زده جی ناگرن تبی کو ترکیه سروان ظلما هنک ناسنامه کی وی خوش هیه جی yani ون چاد بینن و مسئله راستی ev mesela projede Türkistan demeyeceğiz falan bir zaman yek ekol Türkiye debi em nijatperti dikin debi em Türkçine em senavi Türka em nandukun ev ya Rureşya vanda tkı meydani yani ev bu yara projede Türkistan'ı Rureşya van insanı ek nijatperti de tkı meydani yani debi hun deravat kı Hun rastlo buna dangiwajin qalavajin akın. Yani hem de ben em nijatperete Türkane em navi Türka bilend derin o hem ji tedneri qala vanjin akın. Tev navi vana psikolojik heye tev de vana deravat mı? Ve çi de bir haşa zamane. Ya da doya berasti çanda ki beri yeki nunere rojhata Türkistan hatı bu Türkiye almekivan bu. Bale. Qala zulma kulur da hat kirin jmet gote. قالك زلما ذكر سبحان الله تيب قلت انا اف زلما قالك ذكر وك قال حذروا الناس سي تشلي بنجيل تركيا سن مسلمان تكرن aynen قلوات عين تبقى قلواتك يعني كنت بيجي في انسانا قال حتى سال 8 سال بري تركيا çihatı teri Müslümanı ve dara İro Çin ve tade Müslümanı evidir. Ve kası gerek Müslümanı Türkiye projeta Türkistan'a aklı Çin'e işte testere wan gelme Türkiye binin zaman gelme bin zaman cevap hatta ki millete me fem beken hatta salbe jati televanji eşevan besrevan çünkü ilo ev millete me zulmak ruanati kene bir vakırne cevap hatta ki menfaata fa ticarata fa var da bu da bir vakırne lazım ki eşevan besrevan hem Ebrahim'e
ایکو لروجهاتا ترکستان یا لچینه تعدیل وان تیکرن او مثلا تسلی وان بین زمان هم ترکیه هم اوروپا هر در بین زمان جبو خاطر که دنگی وان بلند ببه یا دو دایجی بابو کلمه چهته سریوان که ام فهم بکن ام فهم بکن ام جی بین ترشی خواه ذاتی کواتی که ام بین ترشی خواه چوا کو وی عمره پقاقی قد ببه وی عمره کمالیزم جی قد ببه چونکه وی امی فهم بکن که بابو کلمه چقدر انسان ریا خودی تر دبون جبو خاطر که ریا خودی تر دبون چهته سریوان و چه امی چه بکن امی وارثه وان بن امی ریا وان بشوپینن بله امی بین سرشی خواه به ایرنا خوده دیسا اجگله خواه به هیوی و رجا دکم ev bu yara ku rojhilata Türkistan'a Çin'e durmak zıvan tekirin rabinin zaman o bira le diroka xweji bikolinin diroka me de li serê bavê me li serê kalkê me Şeyh Saîd çatê tê wan bira wî jî binirxînin o bira ev zulma ku li ser wan çiyayê bira ew jî rakin o bira ev zulma ku li ser me heye bira wê jî rakin li serê xibatekê bikin. مالوا برای سیفالدین گندوز جراحی بمربو و ماموسته یوهان قیاست چهارا. خودش ورازی بیاس. برنامه خوش مغلبه آوا. آواجی خودش ورازی بیاس. اگه سیفالدین شباب رحمت قربان. خودش ورازی بیاس. تمام شوان این هیجم هاتن داویا برنامه خود پشتی برنامه بر وشان زندی و بدومه برای سرحت و بمربه. امانتی خدا بن السلام علیکم.